Roja bixêr be. Mêvandar û mêvanên hêjayê ezîz, xweşkebirayên delal û beşdarên bi rûmet. Em di pêvajoyeke gelek giring re derbas dibin. Ne tenê li Rojhilata Navîn, heman demê li heremên Deryaya Reş û Deryaya Spî ku ew jî perçeyeken ji coğrafyaya me, şer û aloziyên berdewam hene. Li derdora me êşên giran hene û mixabin dîsa zarok û jin û xelkê bêtawan û bêguneh dibe qurbanî. Tevî hemû wan êş û geşedanên xirab li Tirkiye geşedanên baş û erênî hene ku dilê me germ dikin û hêviyên me zêdetir dikin. Dixwazin bila navê wî Tirkiyeya bêteror, dixwazin bila navê wî pêvajoya aşitiyê be. Lê îro me behsa geşedanên giring dikin û bi tesewureke li ser pêşeroja xwe em nirxandinan dikin. Beşdarên hêja. Tiştên ku li herêma me diqewibin, çi ji wan di salên dawî de yên ji roja me derneketine holê. Ji ber wê ez bawer dikim ku pêwîst e em li ser dîroka wan bûyeran û kûrahiya mijarê jî bisekinin. Ji ber ku em behsa çîrokan nakin, em hewl didin ku em roja îro û paşeroja xwe baş fêm bikin û şîrove bikin û bi başî bizanin. Eger em roja îro baş fêm bikin, em dikarin ayendeya xwe baştir ava bikin. Dünya di sed sala dawî de rûbirûyê du şerên giran bû ku bi destê Ewropiyan hatine derxistin. Ji yekê re gotin şerê yekem, ya din re jî gotin şerê duyem yê cîhanê. Li gorî amaran di her du şeran de derdora 82 milyon kesan jiyana xwe ji dest kirin. Di wan şeran de bombeyên atomî jî hatine bikaranîn. Şerê duyem yê cîhanê ku niha îro li vê salonê em bi wesîleya wê kombûne. Wekî têzanîn di yekê îlona sala 1999 dest pê kir û Almanyayê êrişî Polonyayê kir. Ew şer sala 1945 de dawî bû. Şerê duyem yê cîhanê zêdetir şerekî navxweyî Ewropiyê bû. Piştî ku şer bi dawî bû, projeyek hate amadekirin ku jê re dibêjin Yekîtiya Ewropayê. Ev yeketî li ser nirxên Ewropayê hatiye avakirin û pêvajoya entegrasyonê jî bi destê vê yekîtiyê hatiye meşandin. Di destpêkê de weke yekîtiya komir û pola û
وەکە بازارە هەڤبەش هاتبوو ئاواکردن لێ دداویەدا بوو یەکێتیەکە سیاسی و حتا ئیرۆژی بەردەوام کرد. خوشکە براینێژە نەهاژی یەکێتیە ئەوروپایê dixwaze parastina xwe bi hêzên dervayê NATOyê bike. Ji bo wê yekê xebat tenê têne meşandin. Bi qurtasî em dikarin bêjin şerê duyem bi projeya entegrasyonê bi dawî hat. Lê şerê yekem eger bêjin gelo şerê yekem yê cîhanê bi dawî bûye vê pirsê heta em pirs bikin em bêjin mixabin em nikarin weke şerê duyem bibînin. Ji ber ku encamên şerê yekem û bandora wê hêjî berdewam e. Ji ber ku armanca şerê yekem coğrafyaya me bû necîkî din bû. Mezopotamya û rojhilata navîn bûn. Plan ew bû dar û deramet û petrola me bibin û li Ewropayê sanayî û pîşesaziya xwe pê ava bikin. Niha dema em li rewşê dinêrin em dibînin ku armanca wan ew bû. Eger em wê meselê rast û durust nas bikin û li gorî wê hereket bikin em dikarin problemên xwe hêsanî çareser bikin. Devletên Ewropayê ji xwe re behsa entegrasyon û yekîtiyê dikin. Lê projeya wan ji bo me dabeşkirin, cudakirin, tevlihevkirin e. Ku mixabin proje îro jî berdewam e. Aliyê sereke yê vî karî jî dike hikûmeta İsraîlê. Lazim em ti carên vê rastiyê ji bîr nekin. Lê deme em li şertên şerê yekem yê cîhanê û rewşa wê demê binêrin. Em dikarin bêjin ku Kurdên Iraqê jî yên Sûriyê jî herdem xwe weke perçeyek ji Tirkiye dîtine û dibînin. Dema li avakirina fikrên sed sala nozdî binêrin. Em rola gelek kesayetên Kurdên li Süleymaniye yan jî li der û dorê bajarê din em dibînin. Weke Mevlana Xalid, weke Babanzade Ahmed Naim, weke Babanzade İsmail Haqqî, weke General Mustafa Yemlûkî, weke şair Tevfîq Mahmud Hemza ku bi navê Pîremêr tên askirin û gelek walî û müderris û paşa jî tên pîra me ji wê demê. Gertrud Bell ku dewletên Iraq û Urdunê hatine avakirin dema ku van dewletê hatine avakirin teklîf ji Kurda re jî kiribû. Lê Kurdan ev teklîf vegeran qebûl nekir û gotin em girêdeyî bi xelîfetiyê ne û em beşekin ji ummetê û em ji ummetê cuda nabin. Kurdên fikir nedikirin ku ji ummetê veqet. Di bingeha serhildana Şêx Abdulselam Barzanî de jî nerazîbûnek li dijî jon Tirkan hebûn.
که جان ترکان لدجی خلیفه کارن نباش دکرن. لگوری برزانی او تشت ندهاته قبول کرن. جبر ویجی ادام کرنا شیخ عبدالسلام یک گاو بو که نفاق خسته نافبرا کردان و ترکان. دما که کمار هاتی آوا کرن، کمارا ترکیه، روشنبیرین کردان، اکثر وان جو مکتب غلطه سرای لبنده بون که شال و شپک خوال خکن و بچن وک مبعوث نو و خدمتا کماره بکن. لروجا 16 گلانی یا 1916 د نافبرا بریتانیا و فرانسا د پیمانا سایکس-پیکو هاته امضا کرن او بوناستنگ. پاشی د نافبرا هر دو گلین برا سینور هاتن دانین پسمامو برا لهف جودا کرن هنک من لویالی و هنک من لعالی دنیا سینور. لامثالم ام ببون خزمو کسن هفو دو و ببون یک نام بتنی بسری خو وکی که هلبستوانش دیار بکری احمد عارف دبیجه مریشکن مجی تیکل بون. تفکره پککه که سالن 1907 دست پیکر تفکره که وسا نبو که خلق بدل و جان پشتگیریه بده. لگلک خلطی و شاشین دولت بو صدم که او مزن ببن و پیش بکون. شونا که دولت گوه بده درد و داخوازن خلقی ظلم و اذیت لخلقی کرن. شوه بجلکی روژه بجلکی دن همان کسان گنده خلقی والا کرن و خلق هاته کوچبر کرن. کرد جکوکا خو هاتنه دورخستن و لباجارن مزن کتنه بن گفا نجات پرستیه. خوشک براین هجا. به وجایا که نهاته مشاندن دکاره ما همویان به هف را بکه ملتکی مزن. وکا که حوالکی من و روشنبیرکی که جواجار آگریه مصطفی وزل دبیجه به بیر کرنه مراو دبا قوم لی به بیر هاتنه مراو دبا گلو نتاو. به وجه آوا کرنا نجادان گلک دولمندین مجمستندن. اگر هم جاره کدن نرخین خوین هف بش چند خویا هف پار نرخین خوین اولی و معنوی و گلک خصلتن خوین باش بینن بیرا خو و حسابا سینورن دست چکری نکن ام دکارن جاره کدن بهیز و بباور بن. ام دکارن جاره کدن آشتی آوا بکن. ام وکا کرد و ترک و عرب دکارن جاره کدن بفن ملت و ولات خوی هفپار آوا بکن. لوما جه پیواجویا نهاته مشاندن دکاره به پیواجویا جنوب آوا کرنی. برایان عزیز خوشکن دلال کردن جاران جبوک و ترکان جودا ببن شر نکرن
دمن هری دجوار دجی دما گندن هاتنه والا کرن و ظلم جی ددیتن دیستا جی او نچون دحوکو مهاباده او دیسا چونه باجارن ولات خو چونه مرسینه چونه انتالیای چونه استانبوله چونه İzmir'i باش بوجی که کردان و ساکر جبر که خودی فراست بون و زانین که ده روژه که وکه روژه ایرو وره کرکوک چه قاس ترک به استانبول جی او قاس کرده موسل چه قاس کرد به حلب جی او قاس ترکه چکدارینا PKK de Türkiye de Türkiye bike velateki behestir. Çafkaniyen Türkiye edi jibo şer naçın. De jibo aboriye, jibo xoşkirina jiyana xalqi u bezirgani o peşveketine bene xerç kirin. او یک جی جبو ما حمویان و جبو حرم ما دی باش به هناك هزن لحرم ما و دولت دروا هنکی جوان دما کو دیتن و آشتی چه به دزانن کوی برجواندی انوان خلاص بفن اونها دخوازن پیواژوی تک بدن چه دست وانته دکن که لپیشیا آشتی بفن آستنگ حتی گلک وعد و سوزان ددن کردان جی ددن کردان لیکرد ایدی جوان سوز و وعدان تیر بونه ام دزانن دما تفگارا رحمت الله ملا مصطفى برزانی گلک بهز سال 1974 هزن امپریالیست پشتگیری خواه قد کرن پیوسته ام درس جوه یکی بگرن پیواژویا کنها بردوامه کارکی ترکیه به اراده خو دکه دست پکه ده چک بین سکناندن پاشی جی ده پروبلم به براتی و اشتی و بدوستانی بین آخافتن و چاره سر کرن لجهانی هر دم پیواژوین وکه برواجی هاتنه مشاندن اگر پیواژو به سر بکوه ام تنه برینن خود درمان نکن ام همان دمی دمجارا چاره سرکرنا پروبلمان ده جبو همو دنیای جی دبن نمونه خوشگبران یک ری بتنه مایه لپیشیامه ریا آشتی و براتیه از باورم به و هیویدارم جبوی سرکفتنا و ری از سر ناوی خو سپاسی همو آلیان دکم که پشتگیری دانه و پیواژوی و بمینن دناف خیر و خوشیه ده سلام ورد